चेराबगी पोलै बलाक मियामना ख्वाइमन कैथेल चिंगना चाइनाबा ngamkhidre प्राइम मिनिस्टर गवर्नर अमदि चीफ मिनिस्टर यावना नोबो चहिगी तेको पाउडर पिरखले एजुकेशन मिनिस्टर राधेश्याम नंगसे थवाल डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट महिला संघ सिंखे अवारा पाफिगम चादन लेनबा कया थेंगरखरे IFCD मिनिस्टर गलोइना नमरी लेनबा सिंह वाइसल मरिल यंग सिंखे लोंदु थामा मांगदा सेंगदोक लगन हेना मियामदा थाजबा पिखरे अमसुंग माहुल मिनिस्टर श्याम कुमार ने क्वा कैथेल पोंगबा मदि लमनों कैथेल मतम बचनबा मोंगदा सेंगत लगन हाइदी मयाम बुखुरुमजरी दुम यंगबिरबसे इंपैक्ट न्यूज ने आईबीटीआर ने थिंगुजमना पुंजा से फावबगी मरोइबा पाउ सिंग म्याम पिसरी मैतै सिंगी चाही हौबा सजिबु नोंग मपानबा चेरावबगी पोचै लैबा लाकपा मियामना ngасidi ख्वाइरमन कैथेल क्रिक इनखरे हयेंग पांगथोकदोरिबा चेरावबगीदमक मियामना ngasi अंगनबदगी हौना ख्वाइरमन कैथेलदा मनामसिंग हैरम लेरम लैबा लाकनखी मरोइना चंगबा पोलम सिंगी मनुंगदा कुसुम लै कंबोंग लोकलै पुलै हैरी कॉम्प्रेक पेरुकना चिंगबा पोलम सिंग लैनखी चेरावब नुमिता लाइनिंग थौ सनामही इमालय मरल सिदबगी चाही अमगी होंगनबा अनोबा फिजो सिंगसु लैनखी कैथेलदा योलिबा पोचे अयाम्बा ममल खरा वांगना योनखी पोचे लैबा लाकनखीबा मियामना चाही हौबगी नुमितना लाकपदा हराव तयाम्बा फोंदोकनरखी अमरोमदा पोचे योलिबा सिंगनसु पोचे निंगथीना सित्तबगी अवाबा वाफमसु थमलखी अनौब चाही लाकपदा लेबाकसे चाहोंग ahoंबा यामना नुंगाय याय फना पानबा लेबा अमु ओहनिंग चाही अमदा अमुतंग लाकपनिनबको अखोय चावना दुम तावगे खोट खनली नोंग पानबा निमि असिदगी मैतैगी नुंगायबा निमि असिदा मणिपुरगी ओइबा शांति पुरपो ओइसनु हयेंदी चराबने अदो ngasiगी पोचिचे लाकना ngairi ngarangdi dum jonba dum nungai horen khara thengdara khara ung farakini mamanjidi ade dum larakpani na kumai arang matamina moina ju dum tanga dum lahore ado koina ju dum khara profit laina ba khara mu hena mu jole maitai gi lakpajida nungai ba phajai ado ju laibak sida ban blockade se simadi laihan bino na simadi haijaninge pose khara wale थारकपदा तांग लौरे नहांगैदि होंगना लौबने हंतकति तांगे सेरावबने तांगबो असनकी जेराव मसिने नुकी मनि इंगना सिंगना पालगा जेराव गदोम माले ममन तांगमना यामना नुकी मनि हेकले ममनसे अनुम नुंगाय ममल हेलैना नुम इसाना नुम खांगा नुम लैबसु लैरमिना नुम ngang bani num nungai re सजीबु नोंगमपानबा मितै सिंगे चाही हौबा नुमित चेरावबना लाकपदा लेबाक असगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना मणिपुर मियामदा याफे पाउजल पिरकली माकी पाउजलदा हाय अनौबा चाही असना लाकपदा नुसिनबा चाखटपा नुंगाय याफबा लमदम अमा ओइरसनु मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना सजीबु नोंगमपानबा चेरावबना लाकपदा मणिपुर मियामदा याफा पाउजल पिरकली महाकी पाउजलदा हाय अनौबा चाही असिना लाकपदा नुंगाय याफबा चाखटपा चाही ओइरसनु हायरी नमित असिना लाकपदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेनसो लमदम असक मियामदा अनौबा चाही के याफा पाउजल पिरकली महाकी पाउजलदा हाय अनौबा चाही असिना लाकपदा लमदम असदा खुंदामिनरिबा फुरुक खुदिंगी मरक्ता नुंसिनबगी मरी हेना चेसन हनबा ओइरसनु लोइनना नुमित असिना लाकपदा मियामदा लु नानबा मदि असेंगबा पुंसि महिंगदा हिंगनबा नौहौनना निंगसिंग हल्ली हायरी नुमित असिना लाकपदा मणिपुरदा खुंदामिनरिबा कांगलुक खुदिमक अमदि मरमदम थादोक्तुना मिराइबाकता लैरिबा मैतै इचिल इनाव खुदिमकता मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर युमनाम खेमचानसु याइफा पाउजल पिरकली महाकना हाय सजीबु नोंगमपानबा चेरावबना लाकपदा मणिपुरदा नुंगाय याइफबना इंग तप नुंसि चानना हिंगमिनबा अमदि चाखटपा पुरकपा ओइरसनु हायना पिरकली नाकल अमरोमदा ngarang मार्च 23 ता थोकिबा मणिपुर की मफम क्यादा थोकिबा लाइबक थिबा थौदोकसिंगदा लैखिद्रबा सिंग इमुंग मनुंग अमदि असोप नंखरबसिंग अवाबदा स्पीकर न सरुक्यारी अमदि लायंगदुना लैरिबा सिंगबुसु अथुबा मतमदा फगलकपा ओइरसनु हायना इसोरगी मफमदा थौनिजरी हायना मखा तारकली
Sajibugi Noma Panba, Mate Cherau Bunalakpada, Manipuri Ching Amadi Tam the Kundari Furup Jakudimak, Nungsi Janaba, Madi Ing Tapa, Hingsa Yaudabalam the Mama Oirasunuhaina, Manipur Pradesh Renewal Congress Committee Maika de Gaya for Paujil Pirakli. Amaromda, Haukiba Tankun Tareta Tokiba, Tongan Tongan Balambigi Libak Tiba Taudox in the Lake Draba, Amadia Sopa Singima from the MPT Sina Tamoy Sokna Nuaita Fongdorakli. Cherau Bunalakpada, Lamda Masida Kunda Minari Bafurup Jasing, Mapalam the Lake Krabakanglay Chilinau Sing Kudimaki Mafamda, BJP Manipur Pradesh, ki present case is Babananda Nasu, Cherol Amadaya for Paujil Pirakli. Lena Numirasina Lakpada, the lining Tau Sanamahi, Tawal Kangluki Cherol Amanasu, Yafa Paujil Pirakli. Sajibugi Noma Panba, Cheraubugi Mangoinana, Chahi Kudingi Oina, Kanglay Inat Yokat Paluk, Nambol Nasunduna Pangtokpa, Cheraubugi Maira Rally, Nasi Pangtokre. Kangla Laifam Lendagi Maira Chukatuna, Haurakiba, Mairagi Rally Adu, Infagi Maruibam Fam Sing Pauduna Laklaga, Nambol Katil the Luisinki. Mairagi Rally Adu, Maroina, Lamda Masaki Chatnarol, Nat Amadi Chatnabingak, Natamna Bamadi, Miamda, Sajibugi Noma Panba Cheraubugi Yaifa Paujil, Pinaba Pandamda, Pangtokpani Haina, Kanglay Inat Yokat Paluki President, and Tomal Mangang Fongdorakli. I could not say a matter or a big wakalun that sanction Leheraga, Idam the Manipur, a city lining license, Amutang Sokolan, Bahibase, Quake Kanglanda, Kubuluki Pandam, Amagi Makada, a singer Lipton Sanction, Mantaruba, Chidaruba, Inatki, lining license, Sanabagi, or Amagi, or Sol Kanji, Kandamuna Kanji, Kunung Shake, Punamaxing Sekwe, Powder of Yokatana, Tom Kaya, competition cap Pandotan Lai. Other than Maramo, Herkanda, Idam them Manipur, say, Wakalamata, Herkapunamata, Lundana. By not lining a say, Amutan Sokol and see Hyduna, Nasing a Sima, Tangladi, Maya by the Mia and the Powell, Pizza de Luin. Not Kyoiba Kumha Yaw Sangam de Terra Bunalak with the Manipuri Nupi Machamadi Nupa Macha Singi Morel Mang Tarak Nabagi Mayai Kabatinjak Pong na Season Nabagi Maram Oigadoriba, DJ Party Sing Sin Bidanaba, Joint Students Coordinating Committee JSC Naturel Amada Apil Torakli. Loinana Wakal Manaba Local Club Maira Paibi Sing Amadi, Civil Society Organization Sing Naso Sigumba, Makalgi Thoram Sing Ting Badamateng Pang Binaba, Paujelakli. Now Nawasak Lokrab Education Minister ge Ahanba Khongchat Oinangase Thawbal District Labor Government School Singing Sinkre. Maram Chadan Headmaster na Suti Thadok Lamba, Ojagi Masing na Mahiro Singdagi Helamba, School Campus Manung the Power Substation Amadi Primary Health Center Sagalamba Danatana, SSA gi Makada, Hangadaba, Kasturba Gandhi, Balika Vidyalaya Girls Hostel, Marilainaba Department ke Ayaba Yaugdana, Mioy Karana Chalairaga Leiramle. Education SK Commissioner JDO Thawbal Amadi Ramsa Amasung SSA gi Makok Thongba official Singyaw na Chatkiba Khongchat Aduda Fibam Soklaba Government ki school kya thengnaki Khongchat asige han boina Tengtha Marongban Primary School da school asige headmaster na Cherauba Kumhaiga Mari Lena nga CSC school suti thadok lamba thengnaki Hairok Part 2 Maning Lekai Lower Primary School Chahi Ahumlongi Mamangdagi Madamadugi Education Minister na Nauna Sabini Haiduna School Thugai Krabamatung Ngasi Fauba Sadana Leiramle SSA Thawbal District Block Research Person and Dilip na Fangdorakpada Nauna Sabini Haiduna Thugai Kraba Lower Primary School asige approve oza ahumlei School laitabana maram oiraga School asige headmaster gi yungi sangoida mahiroi khara takpi tambiri haina mahakna fongdoki Khongchat loising aduna Yaripok Adet High School amadi Yaripok High School ki campus da Power Substation amadi Pauden Upper Primary School da Urban Primary Health Center Sagatlamba thengnaki Noinana Yamna Tangna Thokpa Thaudok Amoina Official gi Ayaba Yaudana Mioi Kharana KGBB Girls Hostel Jalairamba Sani District Kudingi Oina Lairabagi Ngamkhaigi Manung Chana Laiba Imungi Angang Nupi Macha Singi Tampham Oigadoriba Residential Hostel Asida Official gi Ayaba Yaudana Masana Masabu Regular Ozani Haizaba Mioi Ahum Amadi Non-Teaching Staff Tharaga Punamioi Tarahumdoina School Jalairambani Impact News na fangba pauda Hanagi Education Minister Moirangthem Okena Haukiba election yaudringai tha ahum mari rongi mamangda school lasi haunanaba mioi kharada school gi material lainanaba sel thadaki hairi school lasi gi ojam na fongdorakpada school lasi chalainaba JDO Thawbal amadi DC da approach tawba laikre ex minister na school lasi chalaiba hauro makhataba daita ex minister masana pugani haina fongdok lamba lai haina fongdoki Ngasige Khongchat adu da sargyakiba Education Minister TH Radheshamna lamdam ama chawkhana bahana bada education gi chawraba thodang lai
अमोटपना थलब एजुकेशन की लंबी असिबु अफब लंबीदा पुरकनबा अवांग थाकता होटनगनी हाइकी ngasi ki khongchel aduda board na lawba class 10 gi exam center tariba district asige school sing da su koina chatuna yengsin ki primary school sahung kunthrom noida oja amam khatang leiba oja ama khatana class mari manga tamiba adum leiram already akoi team jana identify tong leiram oja taruk tare leiraga satra na ahum mari ngasi makta da akoi ten thado re satra kun tare leibada oja nipan le hore ari building saramada ssc gi makara sabada atopa mi gi district ki atopa ga na pusilaga sajil la mokol mayam ore ngasi ma khwari important noiba minority gi oina yam special oiba project amu oina kasturba gandhi bal vidyalay haina akoi district mapan khara sotharaba area gi damta sarakpa design to project phajagaro project adu ngasi akoi thobal district ki stage sareba simak tara tawbirim amot akai mayam obire mi gi fault finding aran phataba thiba nate asum baga ran baga aphaba akoi tungna hore bangang singse future pillars singse Sikram aina phanji ge hai bi pandam da koi jet yo so kam sa koi myam lakse isne to IFCD Minister Department Minister ki Chief Engineer Amadi Health Minister ki apun batte mamanang ase Kaisamthong Kendra ki manung chana laiba Waisen Maring ki saruk singeng sinkre Loinana Waisel Maril Funjiliba ising chen bada awaba mayok nariba sing ase lakadoriba nongju tha se manung da semjinduna miyam na toina thengnariba ising thumjin bagi awaba se kokhalagani haina IFCD Minister led pau hawkip amadi Health Minister oiriba Kaisamthong gi MLA Langpok Lakpam Jayant Kumar na thazaba pikre khongchara duda minister amadi department ki officers sing aduna lekai ki miyoi singa hak thengnana unaduna kari karamba khudong chadaba sing laibage haibidu khangdokhi Nakal Amaromda, IFCD ki Chief Engineer G. Robindro na haikibada, Mamang da Waisel Maril Sengat Pagi Tabak ya Paikalabasu, Waisel Maril ki Sarukara Kalaga Paikat ki, Ayam Tabak Mahutna Tagduna Lakibani haiki. Leina Hazali Mayam, Kuzali Mayam si rainy season Mamangda, Egi IFCD ki department ga, Sigi Waisel Maril si Sing Tokna Bay Mateng Tony na I sort of Zake, Egi Motadi Masi IMC ga so Kusam Naraga. Tawbana phani edi compact oiba kaino mayam do leibani na JCB excavator adagi akhoi gi site gi tawba ya badi definitely ai tawrani machet roi dorba investigation ma kan tawri adu yam thuna adu gi project as a whole in thagana ma tawdagadi IFC da di tawram dre masi mahuna am loin tawrami concrete oiba coordination ma leitraga di flood ki di tasena IFC da kharaga refer tawbi bana phai hayeng chawra kan da khoi da taina ba thu ba namna pisak pide suramba masi awtang anuba government sin awtang khara clear roina IFC sida ising in hayeng saur ka di ising na IFC taina ka doine an taina bidra ma khoi da su kitang knowledge ma thabang tawbi bi phai Ngasigi yengsin badu da Kaisamthong Assembly constituency ki MLA su oiriba Health Minister Jayant Kumar na haikibada Jahi khudingi Kaisamthong kendra se ising chawduna lakli ising chawbagi maroiba maram se Waisel Maril da ningthina ising chelak tabanani masida MLA amo ina tawpham thokpa tawgani Waisel Maril se fazana luna na thamnaba miyamna su mateng pangbi haina minister na appeal tawki Si Waisel Vision jina ko lebam singati anak ba leba makhali jaga singje ising thume ado kai do beino na munna yengan de leri se lam enclosed toxin pe problem lei adi loina na muk lei makhali akhoi gi drain se pixel le phawda magi mong ta na maintain to maintenance of chuma chung wat pa habitai si gi lei ba khoi councillor sing member sing myam mateng pangbiro sitting MLA moina pangbe ava metin tool certificate finance mandem yan meting pang akhoi myam se blab tim moina work to winner ka mong ta na mur to gor ka di handak ki chahi te khar makai di koi fakin hai bi asa lai mam di sing thumba kan wa du se praja masani te gi sing thumna bo honari bi su praja san to bi ganu manam di koi gi phata hawdi mam sida sung phundara ga di phulakani phulaga di isan wajan na bi isan to bi ganu Mari Lenabo Authority na matamchana yengsin bidaba amadi mamang chahida thokiba yuha habagi thogdokna maram oiraga kinthabadagi thugai khraba lamdamasagi puwari ga sagonariba kongba kaithel lamlong kaithel amadi kwa kaithel gi kaithel atuba matamda parking facility yauna matamga chunaba mongda nauna saragani haina mahut ki minister thaunawjam Shyam Kumar na phongdokre BJP lengak na nauna paikhat kadba thaurang oina ngase kaithel ahumastagi fibam yengsinbagi khongcheta wafamasi Shyam Kumar na lauthokibani Health Minister L. Jayant Kumar, Parliamentary Secretary L. Social Dromadi, Parliamentary Secretary Satyabrata, Town Planning of the Mahut Department ki makok thongba officials sing yauna chatkiba yengsin khongchot atugi matangda Minister Shyam Kumar namkhatana haikibada nauna sagador bakathel humasigi blueprint mathang thagi tara fawbi manungdai loisinduna Chief Minister di mari lenaba singa tana duna thubada saba hauragani sagador bakathel si yamlabada chahi amaga
मखाइदगिना चाही अमगी मनुंग साब लोइसिनब होनगनी अमरोमदा इम्फाल सिटी बुलु नाना थमनब मणिपुर लेंगाकना अखनब थौरंग पाइखलगनी करिगुंबा नियोंगी वांगमदा अमोदा कायमदी चेथी चेगुम चाइथोक लंबा थेंगनरबदी मरी लेनब सिंगी लाइसेंस कक्कनी हाइनसु अकनब वाफम थमलदुना मियामदा लुनाना लेनबा अपील तौखी इमा मार्केट दगी लमलोंग कैथेल क्वा कैथेल कोंगबा कोई मणिपुर की जगह जगह लेरिबा कोई म्युनिसिपल कैथेल मैम से सी सबसाना कोई साइमल्टेनियसली कोई लोइन पापा हैकने याम अथु मतमदा प्रपोजल सी मिनिस्टर थारानी अदुगा याम तेलबदा सही अमा सांगमदा सही अमा मखाई सी मनुंगदा कोई लोसन होनने कोई इम्फाल मनुंगदा फमीबा बल स्ट्रीट वेंडर मैम हाइता दुकान मैम से मांगी ममांग सिदा मागी सिदा फमी कैथेल इमा बेन फमी मैम से मसा मसा की मफम से कोई याम लुनान थमगदबने मसा मागी मांगोना थमदमाइना अदुगदी मसागी पोजो मा हंगाम योंबोसु कोबी योंबोसु मागी अमोर काय मैम दो मागी 10 मिनट तोगान हाफल 10 मिनट हाफल बिरंगदमने अदुग चे मसेन मो सिटी जिंगम ताहलो कोइना सिगी स्टेप सिदे कोइना स्पेशली इम्फाल सिटी दा होने विदिन 1 मंथ मनंग इम्फाल सिटी दा आंबा कोई स्पॉट होगनी ख्वारमन कैथेलदगी वाहेंगबम लेकाई तारिबा महारानी थोंग असी पार्किंग चप मानरे ख्वारमन कैथेलदगी नाकल अमखक चटपा यारिबा थोंग असिदा मखल मखा कयागी गाड़ी सिंग खामजिंदुना थंबना चथोक चसिंदा अपनब पीरे अयुग अमसुंग नुंगथिलगी गाड़ी चिलकपा मतमदा पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंग लनागी गाड़ी सिंग थोंग असिदा खामजिंदुना थंबा थेंगनरे हारिबा थोंग असिगी फुटपाथ तसु पोच्चै योनबा सिंगना फमजिंदुना पोच्चै योनबदगी फुटपाथ ता चटकदबा मियाम लंबीदा चटनरी मफम असिदा ट्रैफिक पुलिसना नुमित चुप्पा लैरबसु गाड़ी खांबा मतमदा तानथोकपा लैट्री फिट कुनमंगा हेना पाकपा थोंग असी मरक मरकता गाड़ी खामजिनबना थोंग तंखाई मुकन सिंदुना लैबा मतम फावबा यावरी मार्च 19 नेशनल हाईवे 2 अमदी 37 दा थोखिबा एक्सीडेंट सिंगदमी कुनिथोय सिखिबा मदि कयाम सोखिबा थौदोक मरी लेनना कमिश्नर ट्रांसपोर्ट नंगस्ते थुबा मिफम अमा पांगथोक्तुना थोखरिबा एक्सीडेंट सिंगी ओइबा याबा मरम अमदि चेक्सिन थौरांग सिंगी मतंगदा खनखरे लंबी की फिबम फत्तबा सिग्नल अमदि मार्किंग मतिक चाना लेतबा लाइट थांदबमनि बैरियर सिंग कायरग लेबना एक्सीडेंट सिंगी मरम ओइबा याय अदुबु मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की मतुंग इना गाड़ी थौरिबा सिंगनसु रोड सेफ्टी की कांगलोन सिंग निंगथिना इनबा मथौ ताई मसिगिदमक अवेयरनेस कैंपेन पांगथोकपमदि कांगलोन सिंग निंगथिना चना हनबा कमिश्नर ट्रांसपोर्ट न डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अमदि डीटीओ सिंगदा पाउताक पिखरे हाइना डेप्यूटी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की चेरोल अमना खंगलकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम नलौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ngasi साइंस थोप नुमिता अपुनबा इराइपाकी महैरोय सेन पांगलोप एम्स ना एग्जाम सेंटर खरदा येंगसिलुबदा अरानबा पांबाई सिजनरंबा महैरोय सेंदगी गाइड यावना यामलब चेजेट क्या फागत पंगमख्रे हाइना एम्स के जनरल सेक्रेटरी सोमोरजित हुइड्रोम न फोंगदोरकली एम्स की वॉलंटियर्स सिंगना खनब सेंटर खरदा ड्राइव चथबदा सौंबुंगदा लेबा सक्सेस स्कूल चिंगारल सेंटर दा महिरो सिंगना अंगकप मोंगदा अरानबा पांबाई सिजनरंबा थेंगनबदगी यामलब चेजेट बोरा अमा फागत पंगमख्रे हाइरी लोइना उचिवा हाई स्कूल सेंटर दसु महिरो सिंगना अरानबा पांबाई सिजनबदा सेंटर अदुदा ड्यूटी तारिबो ओजा सिंगना खंगसिनदन येंगदुना लेरंबा थेंगनरखी हाइरी क्वाकैथल गर्ल्स हाई स्कूल दा पौमी सिंग उनबामदा एम्स की जनरल सेक्रेटरी सोमोरजित हुइड्रोम न हाई एग्जाम सेंटर दा ड्यूटी तारिबा इन्विजिलेटर अमसुंग ओसी सिंगना चेक्सिनदबा अमसुंग थौसादबदगी महिरो सिंगना नतबा पांबाई सिजनरकपा ओइगनी हाइकी तुंगी युम्बिरल ओइगदोरिबा महिरो सिंगबु ताकपि तंबिरिबा ओजा सिंगना सिंगुंबा तौहनिंगदबा थबा सि चथदुना लैरबदी तुंगी पुंसिदा यामना चावना कायबा लाकनी मरमदुना इन्विजिलेटर सिंगना मथौ मसखंगना ड्यूटी पांगथोकपि अमसुंग मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगना हिरामसदा मियेंग चंगबिदुना अचुंबा माइकैदा पुरकनबा होटनमिनसी हाइना सोमोरजिना मखाताना फोंदोखी कोई एम्स की वॉलंटियर सिंगना फागलकपा कोई चेजेट मयाम कोई सिदा लैरिबसिने कोई सिंबा फत्तबा चनबी सि सुम तौदना लैरगदी कोई तुंगदा हरकदबा महैरोइसिंग असिना लाइरिक पाबगी मुहत हुरान नोलागी लंबीदा सुम चटखिदुना याम तमथीबा मोंगदा लैबगी फिबम अदुदा लैरे ओजासिंगना असिगुंबा फत्तबा थबक असि मतुंगनाव तौबिगनु असिगुंबा फत्तबा चनबिसि मखा ताना तौबिदना बमरि लेनबा अथॉरिटी अमदि गवर्नमेंटना मियेंग चंगबिउ मखा ताना असिगुंबा थबक तौरबा थेंगनरबदि एम्सना अकन बखोंजंग अकन मियेंग चंगलगनी Council of Higher Secondary Education Manipur को सेमना लोबा चाहिए की क्लास 12 एग्जामिनेशन की ngarang हिस्ट्री अमदी बायोलॉजी सब्जेक्ट थोकपदा मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF की थौमियनीना एग्जाम थारिबा महिरोय सिंगदा नोट येलमले हाइना अपुनबा इराइपा की महिरोय सिन पांगलोपना मीडिया दा फोंगदोखिबा वाफम युमफम यावदबनी MSF ता साइकोम रोशन अमदी वाई
Sayhoba ko what Homi Matalete, Madugi Matakta, Council no people list a Roshanamati Sayhoba Gimaming Yaude, Tawongasi, Ems the Minchatina Bohonabani Lowi, Hine MSF the Sang directly. Ems ki thawong simyo khutpu kharaga manaraga chathaba oigani haibagi chingna balaire maramadona hiramasi matangda achumba khangdoknaba logi mateng lagduna mara leiba myoy sing chairak phangana bu hotna se haina kai samthong top lerek leiba MSF ki mayalo sangda pawmi singu unabada mahiro lobasigi external affairs secretary ning thaujam jugeso na phongdorakli Roshan amadi sehauba hairiba mahiroi ani si saduna changjal riba mahiroi adu athuba matamda Manipuri Student Federation gi mafamda changjarakadabani numit ini fawbugi manungda changjarakadabani karigumba changjaraktaba targadi Manipuri Student Federation gi akhanna tim ama semduna athuba matamda thiba hogani hairiba akhanna tim asina thiba horo mutungda karigumba MSF na phangma targadi lebak miyamna singdokani amadi hairiba mahiroi ani si mathakta aini mateng lawduna logi mateng lawduna akan bacharak pigani Bosem Naloba Class 10 examination da All India Students Federation Manipur State Council na Yengsin Kongchachat Bada Haingang High School Center Madinambol Center B da Mahiroi Sina unfair means season abagi kudam fangle haina lobasigi chero lamna hairakli Loinana science subject ki question number 37 da spelling lana isinduna jamam na batholi basinguba kayasi marilena authority na Yengsin bi haina su chero zim katarakli Madam Swice a break log Manipurum de Maling Tongan be power single in a quick break the Cam to Nanjarake, Impact News for meeting Tado Libya. Mayambo Amuka Nataram Nok Cherry Bulletin Sigi Makata Paumi and the Pizzery. Manipur Muslim Welfare Association na Framework Agreement ILP Masung Asabudin Gimatanga Thase Kunmangadagi Pung Tara Tarit General Strike Togani Haina Tokibado Chief Minister Nawaro Sinam Purakani Haina Thazaba Pirapadagi Handoki Bani Haina Fongdorakli. Organization Hasigi General Secretary MHS Habaga Hatada Labor Office Apami Singa Unabamada Ban Handoki Bagiwa from Sifongdora Kibani. Jesabana Makataraduna to Minister Namahaki Mayumda, Organization Hasigi Mihut Singa Unaduna, Asapki Watok Asilo Sinlakani Hana Tazaba Piraki. Framework Agreement ILP Masung Asapki Matangda Tazaba Piraki Basi, Gamena Tubumatam the Tabakton Tok Pirakani Habik Tazabasu, Jesabana Tamlaki. MD Asabudin. Yelhomini Natragan Maxi Atopa Bangladesh Gaina, Tongan ba loopsing na Fongdong Pagi Wafam Lady Basigi, Samam Nava Lady Basi, Haiba Billasi make sing Batang Bamadu, Tangang Badu Kang Bataragadi, Ladam Livasi and Abasi, Ladam Loy, have Wafamaduni Matang, his Tamjaning Livasi. CM Atubumatam the Tabasi Loshina Bohonagani have it has a Prepadagi, Haiba Ballasi suspend Tokre. Haukiba March Kuntarukta Hirokta Labaning Taujam Kamba Masagi Chahi Kuntrama Pansurba Macha Hum Lairaba Mio Yamana, Lekai Asimak the Dalaminaba Mio, Amagi Chahi Tarukaktangai Bamachano Pibu Kai Kunaba Manghan Bikiba Taudoki Mayokta, JSC Semuna Taudose January Bak Kamba Buleka Sidagitan Tokpamadi, Lengaga Cinematic Jabacherak Pihanabawari Nakre. Lekai Miango Bamfama Fam Labamatung the Koi Sauner Bamiam the Kambagi Imunda Kaito Tohanduna, Lairamba Potlam Gasumai Tadokuna Mangan Cray. Ngasi leba si sin batungna Gramin Dak Sevak Union gi oina Kamlesh Chandan gi pay commission report Central Government review taugani haiba ware pusingna duna wakanifam phangkre Manipur su All India Gramin Dak Sevak Union Manipur Division sinduna Baupra da leba Imphal Post Office da wakanifam phangki Mifamaduna status gi oina su Kamlesh Chandan gi commission report mafung phana thabak ton thou Gramin Dak Sevak committee na pai khalak pa report singam the union na thagat kiba suggestion sing Central Government na thabak to oina on thok piu haina demand tawraki asi ekoina phamjariba dharana asi aikoigi pay commission gi haibri 2016 gi January di effect oigraba pay commission ji aikoigi di ngasi bawa pay si commission tobidana thamba pay committee gi chairman adi aikoigi pay committee gi recommendation ji government da langkhale yaba aduga government na delay tactics sanaraga aikoigi si thindan ba haitare recommend tawrei possible review committee ama semjalaga makoina aikoigi piriba recommend tawrei porsi handhana bo honarakpa adugi matang da aikoina adugi mayok da aikoina dharana ji phamjabane Chaliba March Tasiki Tang Kuntarukta Desamna Kokiba Pung Tarataret ki Manipur Banaduna Yaulu Pripakna Nungaitaba Tokan Kibagi Damak Desamna Cherol Mada Tamoy Sing na Nungaitaba Fongdorakli Kaukiba Banadu Yaulu Pripaki Mayukta Atamna Taukiba Sunglay Late Masigidamak Pripak Nangak Pigani Haina Tazaba Tamzari Haina Cherosna Hairakli
Goods and Services Tax asi karino masina kari kanaba piri haibagi matangda miyamda khanghanaba khana nainabagi thauram amang asi pangthokre. Thauram asi Central Excise and Service Tax Imphal Range na sinduna Imphal gi JM Hall pangthokibani. Thauram asi sarugyakiba Central Excise and Services Tax Shillong gi Commissioner Gaigondin Panmaina Goods and Services Tax asi puari oi horagadaba tax reform ni poche madi tongan tongan ba service singoina Central madi State Government Indirect Tax oina lauram badugi mahutta GST na consumer sing na pot leiba natraga tongan tongan ba service sing da tax thihangani masina yamna sengna amot pa yaudana thabak tohanba ngamhanduna corruption ki chang hanthahanba ngamgani haiki. You are a very important stakeholder. Without your cooperation and participation, the change that we are going to see will have difficulties. So it is my request that you become a proud taxpayer. Even if you are doing business, be a part of the system and be a part of the process of nation building. Haukiba March kun humdoida BJP Nungba Mandal gi Development Committee ama Assembly Committee asigi mamingna BJP Nungba Constituency Development Committee kawi ama di press media singda power se hek fongbaga committee asi chatnaba hauragani hana BJP Nungba Mandal gi General Secretary na Cherol amada kangalakli. PLA की कदर साधना पैसा खाइरम बमियो एमा हीरोइन नंबर 4 के कोनना थांगमैबन सिनाम लेकाई की नहारो लेसेंबल क्लब के मेंबर्स सिंगना फारे फारा बमियो एसी थांगमैबन सिनाम लेकाई दगी सामुराई लाटपा मनीरा एलियस गोगो चही निफुसुरे मियो एसी दगी हीरोइन नंबर 4 पिस तरेट सिरेंज अहुम अमसुंग सेल ओइना लुपा लिसिंग अमग चाट्रोक हुमफु फागत पंगमख्रे हाइरी हाइबा मियो एसिना हौखिबा मार्च कुन तरेत्ता थांगमैबन युमनाम लेकाइदा लेबा एडवोकेट गांगोम तेज कुमार अमसुंग लाइमयुम शरतगी PLA कादर सानु सेल खाइरमबगी थौदोक लेख्रे हाइना नहारो लेसेंबा क्लब की प्रेसिडेंट प्रताप लेसांग थेमने इंपैक्ट न्यूज सफंगदोरकी क्लब की वॉलंटियर्स सिंगा वाखल तामिनरब तुंगदा गोगो इम्फाल वेस्ट पुलिस सिनाख्रे हानसु लेकाइदगी मासे तांथोगा लेबने अखोइना पुलिस ते होजिक सिनाग्रनी पुलिस तनसु अकनबा मंगोंदा एक अमा पालकांदा माबो आइन की ओइमा मतिक साबा सेराक तो पीदुना माबो तुंगी पुंसीदा अचुंबा पोरकनबा होनबदा मतिंग पांगबिनबा हाइना पुलिस की माइकी देसु आइना अपील तौजर लाइबक थीबा अमना ngरang से तामो शरत की युमदा माना PLA सारागा लाकपा होइगी खुलाई के दब तौबसिदा हार्ट पेशेंट अमा अहल अमा लैबा दुमा ngasi लाइबक थीबा थौदोक्तुदा ngasi लैगिदबसे होइ नाहर लेसिम क्लब की माइकी देसु याम थमुइ सोकपा नुआइतबा फावि अना सिगुम्बा याम तमथीबा निसा साबसिंगसिना लाकांदा मियोबगी पुंसी मांगनबगी मसक ओइरकनी अदगी अखोइ अंगांसिंग सना थलकपे अदुना सिगुम्बा मयाम अखोइ सेक्शन थोरांग अखोइ क्लब मयामनसु लौबिनबा मयामना सेक्शन थोरांग लौबिनबा अपील इम्फाल दगी माउ फाव चेन बाबा समद तोंगलक नुपी अमगा महाकी मचा नुपागा तदुबी पुलिस स्टेशन न फाजिंदुना थंखरे हाइब नुपी अदुगा मचा नुपा सिंगरांग नुमिदांग पुंग 3 मखाई ताबा मतमदा लमांग नुदुना लेरंबदगी तदुबी पुलिस स्टेशन की पर्सनल सिंग न फाजिंदुना थंबनी हाइरी नुपी अदुना फोंगदोरकपगी मतुंगिना महाकी ममिंग असे लमाबम निंगोल इंथौजम ओंबी लंधोनी चही 19 सुरे मपुरोइबा समानंद कवी इंथौखोंगदगी नि हाइरी इमुंगे मियोइस सिंगना तदुबी पुलिस स्टेशन की फोन नंबर 8414870164 दा पाउ फाउबिरकनबा खंगलकली People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripaki Red Army na kumsing lising chamapan marfu March kuntaruk tagi hauna leptana pangthok tuna lakliba kuntra taret suba Red Army Uprising Day lisingani tara taret thauram lamdamasida khundari ba tongan tongan ba kanglup singamadi jingmi tami hupna khutsamna duna mapung fana pangthokre haina lona thingkraba lal holubasigi publicity and propaganda gi secretary in charge leibak ngakpa luwang na cherol amada khangalakli Kuntra taret suba Red Army Uprising Day ki thauramadu lubasigi Central Headquarter, General Headquarter, Tactical Headquarter, Base Area Sing Transit Camp amdi Training Center sing da supang thoki haina cherol sim khatari. Self-help group semagi matangda Bishnupur district ki ngang khalawaida awareness program pangtukre. Awareness program adu Wangjing Women and Girls Society na sinduna ngang khalawai awang community hall da ngarang pangthokibani. Thauramadu da Ministry of Textiles Government of India gi director ISM Imphal gi faculty members sing resource person oina wangang ki.
Agriculture Council of India की सेंथंग मखादा कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल सिंधुना स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑन पिगरी फार्म हाइबा था मचुमना चथगदबा प्रोग्राम अमा अंड्रोदा हौदोखरे मणिपुर लेरिबा महै मसिंग निंगथिना तमहौद्रबा अमदि स्कूल ड्रॉप आउट तौख्रबा नहासिंग पुनमक लेंगांग असना थबक पीबा हाइबसे ओइथोक्ते मरमदुना नहासिंग असे मसाना मसाबु थबक पीबा ngamjanabagidamak स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पीबा मथौताय हाइना हौदोपगी थरमदुदा काउगी वाइस चांसलर डॉक्टर एम प्रेमचितना फोंदोखी पुनमियोय निफुन मुकना सरुक याकेबा प्रोग्राम अदुदा लमदमसिदा ओक्लोइबदा लमदमसिदा फंगलिबा मचिंजा सिंगना मतौ करमना चाथोकलेना ओक्लोइगदगे अमदि कमदौना लेना तिनादगे ngakthokadage हाइबिग मतंगदा एक्सपर्ट ओइबा डॉक्टर सुशील कुमार थौदामना मरिक चुंबा ट्रेनी सिंगदा ताकपि तंबिखी कंगला तोंबीदा लेबा श्री विष्णु दुर्गा आव शिवतीन पंचायत मंदिर की चाही मौद्रान थोई सुरपगी डायमंड जुबली की थौरम लाकलेबा मार्च 19 की अप्रैल 3 फाउबा मंदिर से कम्प्लेक्स पांग थोकलगनी है पाउजिलकली मणिपुर की तोंगान तोंगान फुरुक की मियोसिना सर यागदोरिबा थौरम से कनागुंबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना बनम दि ब्लॉकेट तौबीदनबा मंदिर की माइकई की अपील तौरकली शिवेंद्र सिंह दुंगापुर की ममिंग लेरबा फिल्म द इमोर्टल्स उतना मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विनिंग फिल्म्स थासी कुंट्रादगी पैलेस गेट लेबा स्टेट इन्फॉर्मेशन सेंटर दा हौदोकलगनी नुमिन मंगानी चुमना पांगथोकदरबा फेस्टिवल से फिल्म्स डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी एंड फिल्म सोसाइटी ऑफ मणिपुर खुद समनदुना सिनबनी द इमोर्टल्स कलोनल म्यूजिकल फिल्म अनि इंगो पुत्सेगी सोलो फिनाले यूएसए मदी स्निग्धा बनर्जी की नप्शल मेमोरसु हौदोकप नुमित उतखनी फेस्टिवल असगी मनुंगदा तोगान तोगान बलोन 15 की फिल्म उतखनी बेस्ट फिल्म क्रिटिक की स्वर्ण कमल अवार्ड फंख्रबा आरके बिदुना फेस्टिवल से हौदोकनी लोइनना स्टेट असगी मसक खंगलबा फिल्म पर्सनालिटी सिंगना फिल्म की मतंगदा तोगान तोगान नुमित सिंगदा वांगांगनी थाजब याब पाव की इम्फाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम था कुंतरेत वांखईद एंड्रो पार्किंग थीब हुंबगी थबक चथबद यूएनएलएफ की मियोय फागत्पे पुलिस डिपार्टमेंट की थादरप चिरोल फागलब मियोय कोंब लाइश्रम लेकाई हुईद्रोम हेमंतजीत सिंह एलियस नाउबी एलियस पोरम खंब चाही 19 पोपैच कुनिंद्रो सिंह लेकाई सिंगाम जितेन सिंह एलियस ननाव एलियस चिंगयांग चाही 19 अपोक्पा एस इबोजौ सिंह मखोयनी की मथक्ता पोरमपाट पुलिस स्टेशन केस फाइल तौख्रे लोइना मखाताना थेजनबगी थबक चथरी हेडक्वार्टर आईजीआर 7 की मीटिंग मखादा 9 सुबह सेक्टर की 3 सुबह साम राइफल्स ना होकिबा मार्च 13 इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की अंड्रो खारम लेकाई फ्री मेडिकल अमदी डेंटल कैंप पांगथोखरे अनि सुबह साम राइफल्स ना सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा ngangrang विलेज की खुंजा सिंह दा टॉयलेट सिंह सादना लमदम अदुगी मियाम दा मतेंग पांगखरे कुनिपान सुबह सेक्टर की 19 सुबह असम राइफल्स ने चांडिल डिस्ट्रिक्ट की आइबोल जोपी खुलदसु टॉयलेट सिंह सादुना लमदम अदुगी मियाम दा कानाबा फंगनकी तरा सुबह सेक्टर की 13 सुबह असम राइफल्स ने सिंधुना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की संगसक विलेज दा लैरिबा वार मेमोरियल दा चतुना ने सुबह पृथ्वी की लांजाव दा जापानीज फोर्स सिंह मखुदा लैखिद्रबा वार हीरो सिंह मफुंदी काई कुमना बोटपगी थौरम पांगथोकी नाकलमरोम दा ड्रग कमरी लेनबा थौदोक कयाबु थिंगनबगी दमा पाइखलकपा प्रोग्राम की मनुंग चन्ना तेंगनौपल डिस्ट्रिक्ट की माउजांग विलेज दा हौकिबा मार्च 13 दा लमदम अदुगी खुंजा सिंह लोइनना लेट्स मेक मणिपुर अ ड्रग फ्री स्टेट हाइबा इंटरेक्शन प्रोग्राम पाइखतुना खुंजा सिंह वाखल तामिनखी हाइना असम राइफल्स की पीआरओ ना खंगलकली हौजिक सानबगी पाउदा ट्राउ क्वा कैथेल अमदी रे यंगस्टार नगामपल अनि अहानबा एमसीएल वांग पोपटी 20 क्रिकेट ट्रॉफी की सेमीफाइनल चंखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगोम दा लेबा लुवांग पोपा क्रिकेट स्टेडियम दा ngase sanakhiba ahum suba quarter final gi match amada toss ngamduna batting hana sanakhiba YWC langthabana match ki apibo over kunda wicket nipan turaga supna gi run mautrani thoi khak lawbangamki match asigi ani suba innings sanakhiba traw kwa kaithelna match asigi apibo over kun yaudana over 18 ga ball ani da wicket taruk turaga mai pak gi run maudra taruk du lauduna match asi wicket mari da mai pak bangamki मैच असिदा ट्राउ क्वा कैथेल की ऑलराउंडर प्रियोजितना मैन ऑफ द मैच ताखी जथरिबा क्रिकेट ट्रॉफी असगी मरी सुबह क्वार्टर फाइनल दना टॉस नमदना बैटिंग हाना सानखिबा जेम खांगेमपलीना मैच के अबीबा ओवर कुंदा विकेट मापन तुरगा रन चामगा सुमना अनि खक लौखी मैच असगी अनि सुबह बैटिंग सानखिबा रे यंगस्टार नगामपालना मैच के अबीबा ओवर कुन यौदना ओवर 18 का बॉल मंगा द विकेट अहुम खक तुरगा माई पाकपगी रन चामगा सुमना अहुम अदु लौदना मैच से विकेट तरेता माई पाक पंगमखी मैच असगी मैन ऑफ द मैच ना विकेट अहुम लौखिबा रे यंगस्टार नगामपाल के राजेश पटेल न ताखी
Taramari Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Cookie Sporting Club Lambulen Mai Pakre over Kuntra Lamba Taunakiba Tournament Singing Asisanakiba Ling match Amada Tos Namkiba Jazin Cricket Club Lilongna over Kunmathoiga ball Anida wicket Taramak Turaga Sutnagiran Yankai Mapan Kaklobungi match again is winning Sanakiba Cookie Sporting Club Lambulen over Kunmathoiga ball Anida wicket Anikak Turaga Mai Pakpiran Home Funito Yadulogana match say wicket Nipanda Mai Pakpangi match Sida wicket Marilokiba Cookie Sporting Club Lambulen bowler Luluna man of the match Taki Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College of the Model Higher Secondary School is Hanabung the Tim Tarana Sargadan Chathariba Tournament Sigil Machamada Model Club 8 Chingamaka Amadi DSU Kwakatel Anina Tha Asigi Contra the Lambatong Nargani. Ahanba TH Bir Chandra Veteran Invitation Football Tournament ki semi-final lineup toboloi kre TH Bir Chandra Singh Football Academy na Sindona Tawbong Khokta Leba Academy asige sanabung danga siu sanakiba tournament asige robeling match amada IVF Kanchipur ki sanor Bhumeshwar match ki kontra subu minta panjal ma chankra matung FC Imphal ki sanor Krishna na makhoi ki sothana leiba panjal do match ki kontra hom doi subu minita handoktuna match ase apiba matamda mayok nari batim animak na panjal mom chanoda match ase draw oiki. MTF Silai Makongam Dinero Kaib Sisangak for Manina Taret Suba Sahit Manoranjan Singh Memorial CRPF Football Tournament ki final dalam batong naragani. Ngasi Kumalampak Men Sidam Sanakiba Tournament Nasiga Hanba semi final de MTF Silai Makonga Thau Thangmai Bun Panjal Taret Amada Maiti Piram Laga Tournament Nasigi final Changbangam ki. Kunipan Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ngasidagi Kumalampak Artificial Turf Ground sanaba hokre. Tournament asing ngasi hanba sanakibali match amada Imphal District Football Association na Imphal West District Football Association bu panjul anisino da maiti babibangam ki. Tournament asing ani Super League tana DSA Bisnupur na DFA Thauba bu yamna lakchana panjul ahum sino da maiti babiki. Arabida bulletin asigi headlines amana miyam da thamsage. Jara bugi pot lai balak pamiyam na fireman kaithel chingna China bangam ki Prime Minister Governor Mr. Minister yang na no chahi ki ya thapau ke. Education Minister Radhesham nangasi Thaba District ki Government Mahila Singyang Singkre awara pafi ngam chadun le pakya thina rakhe. IFCD Minister Kaloina na Mari Laina Basina Waisal Mari Jensen Krenong di Thamamang ka Seng Dok Lagani Haina Miyam da Thag. Amasung Mahol Minister Shyam Kumar na kwa kaithel pongba madi lamnong kaithel matang bachuna mamong da Seng Kat Lagani Haidi.